dan dragi ljudi, ja sam Mato, danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Da. Prvo idemo ove svinje, da kupimo. Ništa se ne čuje svinje jer sam ja smanjio. Bile su preglasne. Da, i danas ćemo majnati. I da, idemo. Idemo tu. Moramo točno doći na broj 10. Idemo onda, ups, ovaj tu smir. Imam to, zabravio sam si baklje uzeti. Samo malo da vidim, dobro. Wow. Kako sam pogodio? Koliko? Puno ga toga. I znate, kad nađete dijamante, uvijek idete u drugu stranu. I budite u sredini tamo gdje ih je najviše. Idemo zlato. Da. Kad nađete zlato, ono se stalno, nađete tu i ono će biti tamo na premiji. Evo, zlato. Znači, zlato se generira naprijed, a dijamanti onda u suprotnom smjeru. Opet dijamanti, kakve ja imam sreće danas. Wow. Gle koga toga. Fuck. Šta imam ovaj pickaxe fortune 33. Se stvarno isplatim. Idemo ove u ovu smjeru da vidimo ako nađemo. Ovo svijet, ja sam mislila da lava. Da. Evo sam uvijek na 10. Ups. Ne mogu vjerovati. O, željezo. A A, dobro, ići ćemo drugi put, imam sad dosta dijamanata.
Čekaj, trebam kolu. U sljedećoj epizodi ćemo napraviti ovaj stol za, kako se zove, za čarobiranje. Ćemo i čentat nešto. Dobro. Drugi put idemo u ovu stranu. Proste. Dobro, ništa, mislim da ću kihnuti. Dobro, znači to je tu. Da. I idemo to sad da napravimo nešto. Još imam jedno 16 dijamanata. Da, 16. 59, idemo sad da si oklopa napravim. To. I ovo, op. Evo, dobro. Haha. Dobro, to mi treba da napravim ovaj. Sad ćemo napraviti ovaj pikaks koji ćemo enchantati i ovo tu, op i ovo tu. Evo, cijeli set imamo tu dijamanti, ovo sve bacimo. Hoćemo nam još ne. Tako. Da, ovo moramo staviti peć. To. Još mi je ostalo 16. Dobro. Tako. Tu sad stavimo ovo nek se peče i tu ovo. I da. Išao sam u Nether i našao sam jedno ovo, kako se zove, onaj Blaze. Da, evo, to se tako pravi. Kamo ćemo sad, tu ćemo, da, znači ovo tu skopamo. Op, tako. Sad vodu, imam tu već vodu. Tako. Tu sam napravio da imam voda kokoća, vidite. Gdje je to bilo? Dobro, staklo, gdje je staklo? Dosta za 2 napitka. 3 boce, op. Je, ali nemam ovo. Dobro, onda ništa od toga, drugi put ćemo činiti. I idemo spavati.
I da, to je to za ovu epizodu i pa pa!